Anya laki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idikalman. Ah, kasta? Kat, manungan pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all kunak manon. Wan nga rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan tumot. Saan pa'y nga ita? Ay wana, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, adoy. Sanga gasot ti tayak. O sige, wano, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, mare. Urayan nak. Agpulasak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam, taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala mo iti na ita numeram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga isumutin at inumirog ita. Sapay la kumata isu ti rumwar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumeram. Kwa tata. 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy. Sanga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta. No mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin sige, ibati kayo pa'y. Inak pa'y agpataya ijay daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain saang mo na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi nga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuota ka na nga baka iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ididwa titawan ni Luis nga anak ta. Malagi mo pa'y mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Manutawan na itan, inamain. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, Kamu gayam Darwin. Mangtad ka mo ay ti balato may. Uwan nga rod, naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan me. Malala. Antaw iti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata? Day talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumare. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abali? Tagawid kami matla ang madamdama. Ay, una. Agur urayaw nagiti asawa yaw.
Bayan nyo nga aguray da, nana. Adda kami laang mat dito nga agururay iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya, ay sabagay mo't kit di Mala urayan yung around. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay talaga kadi adimon maliklikan day tabi siya, si Kamileng. Ha? Anya kamutay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag, siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganantayaw. Kwa... Day tamot na nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka la kumanlakay. Saanin ang maulit pa Saan ang maulit pa nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya ti lapas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang tamanga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas at talaga no kas dyan. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo, kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mga abak. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ngagtay ti meeting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasam iti kakastabanag. Uray niya klase ti sugal. Ay, nasayaman paray. Kasla baliktad man. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na no, saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno da ita nga imbagam. Iso na lang da, kasla awan pa'y nadamag ko anang abakan na. Da ita nga rod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na, asardingan nan da ita panagtaytaya na. Awan lat ta. Na ito lang na talaga da ita, waiting nga da ita. Manganayin kunak! Na, takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Manganayin! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang, sumanawa, manganayin. Inakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Umday tamo lag, sumsumada ter, aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak namin di nakitak itay abanyas ije kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisinak. Agsumada akman pa'y. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Mileng. Nalabsang itay jitirsina ni Bagay Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok ngururahin damanin nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day jakin na adik day tiwiti ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito yung nagtibalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na diyang raraminin na.
Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama baray. Ay, huwag nga raw. Oh, mabalim mga agtalang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urahin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya. Ano kasi baray? Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, Maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao nga minukas di nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. No talaga asaan kang agbalbali o agsina talangay? Ne, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang harudan. Kastapay lang matipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang matipabasulim may? Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturod mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapukan kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo't. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitan na itisina. Ay katkayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangputak iti balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamot. Saan, Maray? Ang mukha nagawid da ni Jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang Jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypayso na matan. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya laangan ti may bagadag itinaganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y ngagtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabailak asaan ngagtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tao waiting. Pinanawan nak dagiti agamak. Ha? Ay, saan mo't adakas ti agtay iti witeng, Mileng? Hiso na lang, tapanunutom kumamit ti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalatan naging gamamwam no niya tilabas. Mabalin kalimit ay ati kasta. Ada asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulagi ti katatayam iti wideng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko.
Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Wan mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababaeng. Ha? Manumaten alawas nga awanda dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kan ti asawa. Ne, nakaskas daaw ah. Si kakit di mo't mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngamday takwiting aday ta. Ay, Katwan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kun saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin. Surot kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayaten asublyan day ta ahuiting, mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Ding. Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti masbet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, wenno ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa. Damdamagak laang jibet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo damot-amay. Apay ngay akas ti dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag ken nagugwapo da. Kaslad artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsin mo. Sa bagay matkit niya. Imalaken ka akas-lakas tila ti rupa na, ante. Natangos ti agong na. Natayag ken sexy ti pamagina. No siyak laeng saan anapatagay lang ha. Ti rumbeng apangibasaran. Ket jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyak laamay sa. Ni Vince ti pilyak, ante. Kasla artista. Tituyak man tayo labalayo insan. Agaramin daklaang iti reports ko. Apay nga idibalayaw. Kasano ang makaarami dak iti reports ko ijay. Kat agsasarunong mo dagiti sutors ko ngam umay pumasyar. Di mo kayat ti kasta. Ay na, no siya. Kayat ko Aduti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram? Ibagam ang aming kadakwada. Asyak ti umay da pasyaran. Apay asikamu ilat tangaminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma. Ibagam nga dabalasang akasinsin mo akayat na ti agpaaram. Urayak ida dito'y balay. Agtal na ka man insan. Tarugyakit din ay ti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo? Medyo. Asino nga'y kadakwada? Ibagamot kanyak Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para kan kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas kan nagugwapon tumo dagiti agbalin nga anak yaw. Kilay bagbagam. Awang gayam. Ada ka di pa panamin ton bigat? Awan, apay, ada pangawisam kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no kat dagiti kadakkelan amul tayo. Ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagado nga agpayso ti sil ita dito'y mula. Nagmayat daggatang. Wan nga rod insan.
mapantaman iti shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang. Insan, ay ayaban na kamo day ta lalaki. Ariel? Si kamot gayam ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito mall. Saan ka diyan nabayag kun nga ibagbagaking ka? Nga admit ta? Aywan anya. Dimsamot nga min basbasahin na giti chat ko king kay Facebook. Ay, insan. Manawa mong day ta pangit a lalaki. At dapay ngamin papanan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pay. Oray sa dino tigatyo. Next time tulaangan. Sige, i-message na to ah. O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino day ta lalaki. Anyabot ng tilangan. Abot ti t-shirt na. Saan sabi ang nagbugboy ti saka na. Ay na, ni Ariel dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram dayjay kanya. Di lang nagbayin. Kitaan na kumapay mo tilangan na ije sarming ah. Santo agaram kan ka. Agong nyo lang. Saanin ngagbagay. No natangos ti agong mo, iso flat nose. Sobra ka mat. Nasingpot ni Ariel. Agawis ngagmerinda. Adda nga tapamasahin na nga agawin. Agro-rupa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston. Intakit din ije shop. By amon ni Ariel. Intulod na kan sabat ni Vince dito'y balay, Vinaus. O, wananang. Sa bali man ang lugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kuna namot ngamin nga ado tilugan na. Nukas ta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnaam amudag itinaganap na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak maagap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laeng apilyom anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige. Laglagi pom jay kanayon kung ay bagbagaken ka anak ko. Ugali, ti kapapatgan. Cellphone mo samot siya itay pailang agriring. Jay man nagkulit nga agar-aram kanya. Kahit sung bata ma, Ay, jak kayat. Tadyak kurso nada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili ti kugangi. Sa anak mo't anapili, manong. Ang nagpangit tila nga na dayjay nga agar-aram kanya. Lugpap lang nga rodon ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y timuging na. Ne, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada at tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasaya at mo't tanauman niya umawawag. Jak talaga kaya't asong batan. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam, nakasukat ka mat. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomendanak ngamin ti kumpare kay. Apay, nauma ka na agdan janitor. Saan matakasta? Ngam nagrigat lang aro din ti trabaho, napapapay ti sweldo. Apay iji pag-aplayam, dakkel ti sweldo. Dakkel ti sweldo dya kumpare. Mekaniko ngamin kahit. Amom, ti agmekaniko. Ay kasursuruag ka. Nasingpat ka no kan naanos dya pos na. Dakkel ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalaak. Ay katun amanong. Good luck. Ilibre nak to na maawat ka ti trabaho. Vinaus, adan ni insan mo abet, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta Di na nga ta na-receive ti text ko kunkwana. Nga ada-date mi kini Vince itangal daw. Saan siguro, tadda ka no pangawisan na kan ka. Takasaritak man. O insan, nasaya at nakasukat kan. Ni Vince, ti ka-date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon nyo. Ay na, nag-chip matan.
No ipanak i-date iti pagpansitan? Ay, sabagay matkit di ah. Iji nga rod social apansitan ti papanan niyo. Saan ang pansitan? Ijay magnapintas a restaurant Uy, nagadumutan to'y order mo amakan, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibus ta day ta, love. Love? Laban ati awag ko kan ka. Tamo ka sung batang tumat lang ti ayat nga idat-daton ko kan ka. Ala, mangantan, love. Unay mo tinday tiyo a tao. Kasi na busy na iti kasta unay. Huh? Nagdadakkel ti subo na. Oh. Sa kay agtitin nag-itingiwat na ti daduma. Arit nang tay tarakan ni nanang ko at akong ti panangan na. Apay! Naispalan ka! Ay, danong o ate o danong! Ay, sus! Matay kansa mo tan adi na oras! Pitugok ti bukod na! Agasang matnimingay ta kagudwa sa kati baboy nga insobong! Crispy pa ka na daytoy, love. Ininot namin at ipanangan mo! Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang nabisinan! Mala, ituloy kong ti mga love, ha? Saan pa'y anabso? Nagrawat mo tinday ito yung tao? Ay, awan sirbi ti kinagwapo na. Nakapatan. Oh! Agasam, naibos na amin dagit in-order na amakan. Saan mo't abutsyog ang nagatitikin na. At nga tadakkan abuhaya iti buksit na. Love? Ha? Nabsuga kon. Agyamanak iti panangilibrem kanyak. Anya? Kunak, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmat gayam tinamnamaon ng agbayad. Agkalinduusan naksan. Awan tinaitugot ko a kwarta. Waiter! Yeman chit me! Kunak man na si kati agbayad. Tas si kati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw yabang ko. Kating ka ag-withdraw Si kapay lang tagbayad. Sir, pati tikit yun. Kitam? Manumad lang nga yati bayadam. Kita mo. 2,500. 2,500? Isang nga gasot lang dito kwarta. Mabain ako. Diyak ko maimayan. Mabila nga. Mapanak pa yung sigarilyo, Jerwar. Oy, Vince! Di nakpanawan. Agsubli ka. Awan kwarta. Hello, Insan. Adda kami kin ni Auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanoan na addaan ka iti problema? Kat nag-date kayo kin ni Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alana, isend mo iti Gcash. 2,500, pangalak nga iti kastagatan. Apay, adda problema ni Venus. Anya a 2,500 ti bagbagana. Ay, mabit lang Insan. Takasaritam nanti. Ay, saanan? Narigat na makaawat na ita. Basta, sendan nak iti 2,500 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay, nagnginan tikin na nyo. Anya a klase amakan ti inserve da. Adda balitok na. Ipalawag kong turatan kan ka. Sige, agsend kan iti 2,500. Pangalak nga kumay ti 2,500. Ay nainsan, unay mo day ta a problema ang nasumok mo. Nukas na, boss. Naawat ako niti trabaho. Wen, naawat ka. Amok ka na anos ka. Ket day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Sarlatang ano din. Arilatan manong. Jak kayat amaw awagan iti boss. Wenno sir. Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo ng amin ti apelyedo.
Ay, kapsat ko, sir. Isu tiburidak may. Ay, am-am ni Venus. Classmate ko ide, manong. Napayaga ko nga gar-aram ken ko na. Sa naksamit atay, ta sa anak akyot. Manong, saan nak awagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agar-aram met gayam ken katoy baro apos ko. Apay adi mo sumbatan ken nagbaknang. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Isu ti boss mo? Isu, nagdakal to italyer na. Saan ka nagpili-pili? Sumbata mon. Adak ita dito yung restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 05. Amang ano ada kwarta manong. Isad mon adagos kanya. Oh, makitak lang da Javins. Batanog ko tirupa na. Bastos nga ginbabaknang. Ala, saan ka nga gungot manong? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant. Agyaman ang unay ta may kaadagos, ha? Nagpartak ka mo na nakadanon dito eh. Ada ka di magic mo? Ha? Awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Kasta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mo't gayam. Si kalaan kita awan bilib na kanya kahit. Mano di bayadam, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't nga date. Mababainak ka talaga kun ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At gayang problema. Apay adinak inawagan. Thank you gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni manong ko. Basit lang dadya talyer ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruda kami. Inan-ano sa tinagorno. Iso ti pinagpuunak iti talyer ko. Isumot lagayam anabayag nga awan ka. Iso abaro ka pa'y aging gaita ko nam kiniya. Agbiro ka kiti ikasar ko. Sika ko man. Damagayam Vince mon. Dayjay Avins. Nailawlaw anak idate. Nagadutikin na. Siyakmat gayam tinamnamaan na ngagpayad. Jak per dyan ni Vince. Driver di kumparik nga dutilogan na. Baknang alakay. Ay na, ini-stress na lang dayjay Avins. Uray tanapintas kalata. Binos. Adamot lang ka dinamnamak no agaramakin ka? Anya lakit din aya. Apay kumaasaan ka asong batan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapsapulak nga ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Taray, nakita kayo itikal man kini bakit mo ija iliaw. Napanan nyo? Ay, ko nga paray. Naggapo kami man, iyan tikabsan na. Nagpapaskin na kami paray. Ito napan kami mo ta. Ay na, naimbag ka pa'y pare. Naragsak ati pa nagkuykuyog yung agasawa. Payan ako na mo dahita paray. Una, amumatan ka ta kami. Saan kami nga agkuykuyog kini bakit ko? Nang runa no Jairwal. Mabainak ngamin kadagiti makakitkita kada kami. Nang runa dagiti akin am mo kanya. Si kakit di mo paray. Pudno ti pagbagak pare. Ibain ko ni Marisa. Kita man ngamin di lang ana ita. Kasladram je bagina. Anya.
Di ko nang pare. Ada chicks mo, ili. Ha? Anda pare, iso ni Linda. Napintas kan seksa Naputaw, kan natangos ti akong na. Nina. Ure asino alalagi ang makakita kan ko na ay sus. Magustuhan da. Gapo iti kinapintas na. Anya. Kasanumad kami na sa anak nga agbabae. Kita man tilang ati asawa kita. Ure asino alalagi. Sana may panakal iti kaadwan, tikas jeng style. Nakababain. Anya. Uwan pare. Isu ajak na lapdan di bagi ka nagsapol iti sa bali pare. Sana kami na nanaragsakan ko anak. Manipod na dan kami iti anak. Di nan maasikaso ti bagi na. Isu akas ladaram ita. Ay na, nagpintas ka mo iti dayto akaws mo, darling. May bagay unay kan ka. Ay na, agyaman ak unay, darling. Uuwan gayam. Ang mga nunawaya ka inton bigat. Ha? Nawayak mat. Ada ka din napuutam, asa anak nga imanugot iti kayat mo? Sa dino di papananta? Mapantay jay beats. Siyak ti makamoy ti amin. Ay wow! Kayat ko dayta, darling. Para ken ka, aramidag amin nga amok apagragsakam. Isu asa anak ang nagpangadwa, anangayat kan ka. Gaputa malaksid iti kinataar mo, nasingpat ka. Apingita ka laang, Dario. Duang aldaw asaan ka anagaw-awid. Naimbag kumamat nusong batam dagiti awag ko kan ka. Tapno sa anak ngagdandanag. Napnapanam. Awan man ti bibiyang mo no sa dino tinapanak. Tinapatag, nagawidak. Ket pagyamanam kumatay ta. Anya? Agyaman ka. Tapam panunutag pa iti agawid. Tano saan? Sa anak kuman nga agparparang ditoy. Abay, no saan lang agapo iti anak ta? Agawid akpay aya. Saan? Anya? Adda ka di parikot mo? Apay akasta kamutan? Ne, salutsudan pa ilaan no anya ti parikot ko. Sika, ti parikot ko. Day talangam, nagbalin kan alusyang. Ha? Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Diyak mo na nang nonya ti parikot ni Dario kanyang. Ha? Awan mo ti amo ka nagapaan mi. Basta kalaat-latan akas di ti ugali na. Anya amatan ti anak ko. Anya nga taya ti parikot na. Ala, bayam ta kasaritak to ni Dario. Numaranaak amayat timud na. Agyaman ak nanang. No siyak nga men, uray na saya at ti panakisaritak ken kwa na. Bugkawan na. Iso nga aguli makaklatan ah. Ala, bayam. Siyak ti makaamukan kwa na. No dagita apang banag nanang, saan na nanasken pa ya sa lutsudan? Ha? Saan nyo kadi amadlaw? Tunggal at dapaskan. Diyak maitugot ni Marisa. Gapo tamabaina ka makantyawan dagiti akin amamu kanyak. Aniya? Kita nyo man tilangan na. Kaslamit tendram iti kasjay nga itsura na. Di namat ngamin amu ti agdayet. Aniya? Day talang tirasun mo. Tapno kasta ti aramidom iti asawam? Ay nananang, saan na ba si tabanag dayta para kanyak? Mababain akaon iti kaadwan. Gapo iti langan na. Anya? Saan ka pa yung agawid, pare? Wan pare, mapanak pa nga ni Jaili. Sa batak ni Linda. Adda na patagapag nami. Ha? Ay ngam ni pare, pangasim ha. Di ka agitandahan nun iti uray asino. Awan pa'y iti uray maysa nga akin amo iti relasyon mi kini Linda. Di ka mandanagan, pare. Matungpal na itang imbagam. Nasaya at no kasta. Amangan ngamin no maikaglis ka no agsaludsod ni Marisa no apay asaan ta ang nagkuyo.
Ay na, nakaragrag sakak. Gaputa nagkita tamanan. Kasta akmait, naragsakak. Gaputa nagkita tamanen, kalpasan ti mano alawas. Ay, pasensya ka na. Nakumikumak ngamin iti trabaho. Awan parikot. Tinapatag, kat nagsarak ta ita. Mala, mapantangarudan iti ayan tilogan ko. Mapanta ijay sigod na papapananta. O sige, darling. Nasaya at si Mang Petkan. Agpudno ka man, Dario. Ha? Asino ni Linda? Anya? Asino ni Linda, kunak? Sino din nakaibagay ti daytakan ka? Saanan anaskan? Ti saludsod ko, ti sungbatam. Kaya't mo ama-amuan no asino ni Linda iti biyag ko? Kabit ko. Awanan kay tibain. Awan ti makagaputap no aramidam dayta. Apay, nagkurang kadikan ka? No iti panagkunam kat saan. Nagbidot ka. Kita man day talangam. Manipod addan anak ta. Nabaybay amon tawagim. Nagbalin kan alusyang. Anya? Kaya't mo asawan, dayta lang ti makagapaw, no apay nagsapol kay ti sabale? Wen! Nagsapol akiti sa bali gapo iti langam. No ar-arigen. Kasla aginata no kasjay nga agkuyog ta. Tapno mo man niya. Mababainak ka dagiti akin amo kanyak no kasjay nga agkuyog ta. Gapo iti langam alusyang. Anya? Aniya ka din day ta mapaspasamakan ka, Dario. Nanang, maawatan na kumamot ah. Anya ti kayat mo asawan. Kanunungan ka iti day tangar aramidam. Awan mo ti parikot kini Marisa, tapno pagaramidam iti kasta. In-ino ta mapukpukaw ti panagayat ko kuana, gapo iti langana. Ay na, anak ko. Isu ti ina ti anak mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Anya ka mo tan. Hala, gusto nanang. Gusto. Tala, no dayta ti pagragsakam. Awan mabalin ko. Amok, aklo na kasaan ko maipay amin dagiti pagrabangak kasasawa. Ngambasit la kumamat a respeto ti kidkidawakan ka. Ay, Nabaybayak lang ti bagik. Gaputa ti anak ta ti kang runaan nga sa sikaswag. Saan ka mababalaw? Nagsapol kay ti sabali a babae ang makaipay kan kay ti ragsak. Ba nag-adyak may pay. Ngamsapay lang kuma. Tadi mo to pagbabaw yan ni Tiudi na. sus. Jakman kaya dagita dramam si ka, Marisa. No awan ibagam, agulima ka. Oh, kumusta? Umay ka ka dito'y dagos ko ita? Wen, umaya ka umay. Imbagak matken ka nga umaya kita. Saan ka di? O sige, urayan ka nga urayan. Okay, bye. I love you. I love you too, darling. Oh, nagluto ak iti paborito masidaan. Manganta. Agyaman ako na Linda. Amom, si kalaang tinakarik na ak nga special ak. Maidasaran niti makan, maasikaso, kan aminan. Ha? Amay, saan ka di maaramid ti asawam kan ka ti kastoy? Saan? Si kalaang ti mangar aramid kanya kiti kastoy. Oh, mabilan. Siya pon ti mangilo ka titirida. Oh! Si Kagayam ti magbagada lalaki ni Linda! Oh! Sino ka? Apay dinanog nakmadlatan. Greg, apay nga imay ka. Kunak man no inton umay pa'y abulan tiyo umay mo. Awanan kay ti bain, Linda. Daytoy gaya malalaki ti pangisok-sokatam kanyak.
Greg! Gusto ko man! Pangaasim! Jaksar dengan datoy, aging gasaan ang maawanan iti pot! Apaya di mo imbaga kanyak. Nga dagayam sa bali alalaki tibiyag mo. Kwa, pasensya ka kuman, Greg. Jack-in gagara ti amin. Manipo dita. Agwin na swastan. Lipaten nak, talipaten kamaten. Saan? Pangaasim. Pakawanan na kuman. Awanan di makagapupay, tapno agtali ka ka. Makaamukan itibiyag mo. Anya ka din dahito anapasamak kan ka, anak ko. Oh, nagsakit ti ulok na nang. Kanjak, maikuti ti makanawan nga imak. Kastamatan ti sakak. Ay, o na yan. Agkakapsutak, nanang. Ala, siya kunti makamo iti asawak nanang. Agina na kayo mutan. O sige, si kapailang nga ti mga sikaso kan kwa na. Ikarigatam ti ang tugang. Subuan ka. Nasken amangan ka pa'y. Sakbay at tumarum ti agas mo. Agyaman ako na eh. Bakit? Awan anyaman na. Agpapigsa ka. Tapno makasubli ka manan iti trabaho. Bakit? At ako makayat kong ibagakan ka? Ha? Anya dayta. Pakawanan na ko iti amin na nagbasulak kan ka bakit? Amok nga ado dagiti nagkurangak kas asawam. Ha? Gapo iti langam. Nagsapulak iti sa bali. Panagkunak. Ket iso ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangap. Ngam nagbidutak magayam. Dario. Pakawanan na ko mabagay. Iti laksid dagiti basol ko kan ka. Inaklon naklata. Kasla awan anyaman na. Awan day jay. Tinapatag para kanya kat nakaamiris ka lakay. Bakit? Sa paila kumaa. Tagtultuloy day tapa nagbalbaliw mo. Lakay. Agbalin ko mga adal kan kadayta, anak ko. Nanang? Saan nga umdas ti panagbaliw ti langa, ti asawa. Tapno mang sapul kay ti sabali, amang punno iti pagkurkurangan na. Ngamen, iti kaano man, awan tinasaya at nga ibunga ti kasjay nga aramid. Nanang? Agyaman ka, tanasing put ti asawam. Inaklon na ka, iti laksid dagiti basol mo. O nanang, naamiris ko dagiti nagbidotak. Kat ikarik nga iti kaano man, saan na maulit pa eh. Ipagbagak ngamin idiking ka pare. Dinak ba ngamin impangag. Anya nga ita. Di mo amo alulukon na kamo lagayam da Alinda. Wan nga rod pare. Nasakit itirik na ti maluklukaw. Sana ya pare. No nasakit tinakam mo, gapo iti panangluko ni Linda king ka. Kastamot la ang tirik na ni bakit mo, gapo iti panangluklukom kin kwa na. Pare, Isa pa nga asim pare. Gusto ko man. Isardeng mo, dahil ang aramid mo. Ang mga no iti may kadwa gundaway, ket saan nakanto ang maklog ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din.
Anya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Sintom na lang. Wen ko mapare. Makaumay ka. Ay, kawan na. Abay, hindi na sa angay, oh. Amangan kit di mat nagugot ni bakit mo. Si kaki di mo, paray. Amumlata mo, ni bagag puti style ko no mapanag iti pag-iinuman. Amuklat at limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man ta mapantayon ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apa panantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mat pare. Amang ano da makangeg. Nari ka to. Puno timbaga. Wan pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa kan napintas. Ay na, sika talaga paray. Dahil tan samit, hindi sa kimaw, asaan na may kap. Ang laki day, mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay kauna paray, nagpakada akong tamnuan muna. Kan sanak urayan inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bagat mo, no kasta ngagpakada ka, kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta amok ti limitasyon ko ako na. Kan kang runaan na. No inom lang. Awan na yun na checks, kaskadaan niya dita. Sa bagay mo't kat di ah. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin ni baka mo kami. Oo, makapagpakada mo, uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Ang mga namo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo mga ngamin ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan apare. Iso mo lang kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta na kaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. When Gayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka. Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo. Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no. Anya? Ay ka iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jen itay ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na tibalasang. Ako sonada. Nasagampay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kaslasan tabat nga kumpare nga. Saan abalay? Tasang kwa sinumbatan. Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nodadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatang. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen at chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapaylaang si Kaborsyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo paylaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa Ay, Diyos mayo marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang maagyamanak, tan nakariing di asawak amam martag. Oho!
uray awan borosyo. Anya? Itatana-usawan kan. Anya pa'y laang tiyar aramidam ngay. Inka man agsapulan na iti pakino, ma'am. Anya mang sapol iti pakiinuman ngay bagbagamot. No kayat ko ti uminom aklata ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama. Inak man uminuman no day tati kunam. Anya lakit din no day. Ne, kaririing mo pala ang umanisam kan kumanatawa ka. Ne, inakaran na kan samot ni Borso iti kinaadda bulilekong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakid di mo. Bakit? Adala nga nalagip ko kay idirabe ay anay bagan di Borosyaw. Ijay bar. Anapan namin na ginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada nga minti balasang akorsonada na ijay bar. Anapan namay. Salsalod-surin ijay balasang. No, dasawa na. Kuna namutin na baro ka now. Naglukon. Ijay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo iti da lalaki. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na di balasang. Ay, into lang at talaga ni Borso ti kinababaero na. Kita ama, ang mga nukundi katawa kamot kan kwa na, ngam isumot lang tiyar aramidam. Ha? Ay, agan-anad ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ure sa dino aparte papanak. Kin ure aglaos ti balasang kang babakla dita. Jak sangwain. Pagkanano na kita kay? Bah, kaslapod na oh. Maamwakla nga damat ar-aramidam akas iti ar-aramidam ni Borso. Pagtalawon ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno agapa kayo Amangan kitdimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panangibagam. Mariluling, bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no? Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak, nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbagaam mo't laang. Ti awanan ba in alalaki? Kastagayam Kanayon ka no, mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta? Uray ni pari gando kat na ibaga na mutlang. Anya? Tunggal mapan iti bar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Aba, imbagman tanalagip mo pa'y tinagawid si Kaborosyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka ding? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamutan na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo lang daytang aramid mo, Borso. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman?
Ngam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong arungay. Nasken na mapan tayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, abakay. Ipasyarta mo lang, dagiti ubay, tanay. Iti kinabayag na iyabraw. Nabayag asaan na anakit kita, dagiti anak ta. Wan, iso sapa tayo mapan inton bigat. Wangayang, awisin mo ani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dala ang iyabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Ay wan nga agpaisoan niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdama. Kat agawid tayo lata. Anak-anakan, apayasaan mo nga inyam amo kanyak dahito kumareng. Ha? Ay wan gayam anya. Iso ni Ludeng Uncle, kumare. Hello, manong anatal. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Anda ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Manumatan atawon tinapalabas manipod na balo ak. Natayan ti asawak, manong. Natayan kunaktumay. Apaw, mayat man Ludeng. Nagawid ka anabartag. O kisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka nagawid. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko di birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti arka. Ay, agtal na ka man Ludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lag ni Jay napanan mi ita. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika. Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang Ludeng. In kay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay pa apa awit tayo nga manaisim ka pa kay. Madlaw alaplap damtag katawa. Dayjay man ngamin ako kumare. Tapay ni kumaray. Idi na bartag. Ni, ibagbaga na mo tin nga awan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na. Single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man ni pare Borsyap. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga agasawa.
sungadak pa lang, ilalayat mo mutan tiyang katawa paray. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga mga minibaga mo paray. Ah, tapay ni Ludeng paray. Hindi na minsan inawis ni baka kung ibaka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga Rob, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na ita. Kaway, hindi na mamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ang natay asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw. Agasam man, paray. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paybit paray. Rugyan yun, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwain. Apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balukan. Awaran kay ti bain na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no sika ti mapmapan iti bar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyo. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.